Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hadir. Tiup lilin lai, tiup lilin lai, tiup lilin lai kau. Darwa stop. Ya. Dan jalan. Tuh jalan apa mon? Kata bilang mati. Ada jalan. Di Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecendo a graça, Moris tinang indeniantang na beitaray na kabenden. Agradece ba Moris, agradece ba graça isidiak, graça bidanaruk, graça domin. No ba graça hot na bemakita haray ko naman niya. Ohin ami husto na fating tabot ni tulun. Tabot niya naraman ng Espiritu Santo na sabiduria lalihang niya ato niya Moris di apetan hita niya fotaroin. O San Jose niya intersasang tulun niya ato say kaben ng bediak mamosay chefe de familia mamosay emane bemak fiar meting hita niya tulun. Ami harohan ho diam ni Jesus Kristo na langham ko Espiritu Santo. Amen. Ami aman iharalehan tulun na matita na halo itanya rin kamayami haray tulun ba matututan ni hakarat haray ni dari haralehan mahinay haray kaya mortal ni am haray perdua na misala udarami fu perdua ba halat amin labelo sikam na nabatin sam may bihasem suwat atam Ave Maria graça para kliu tabot maroma ko tabot ya kliu fetot tabot nyawan sus dia kliu Santa Maria maroma kin haroma ni maroma tabani misala Oras ni beam ya tadi sikat matia. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. No dar horiulo oras netina batina na fatina. O sambanjo hengitan, hemaramat niya do Santo, hindi dia kau. Kuno na fating halhot your diak date. Tambani maromat klasik makentrega hau. Ihay tabot niya liman amin. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce Coração de Maria, seria a minha salvação. Maria Salame Siranetulu, Harohan Mayan. Sagrada Família, abençoe a nossa família. Holy Padre, Filho e Espírito Santo. Happy birthday to you. Para pun hanya kalian explica terus makanya bahasa busuk. Satu bumbu, explica terus ya bah. Ya maklum. Tambah hau, bebain, hau sitin, pasak. Yang penting pasakkan. Jadi kona batein ya bumbu siram dan aram itu salahkan. Hau tena mag lismutin lismean, sang ailia, derok silane hane hau kunjise. Mas sebab kali sesan sira bebara-bara family ketumbar saida para klos ne hau salahkan. Ya maklum tambah kondisi krosan, pulang ida sama dapur mungkin dalam luar. Nemos pokoknya ten apa adanya. Kebetulan hal nih paling gua sama modal tahan. Nah, sirang nemos gua saja ande. Modal sirang gua para prima kada ande. Ya, bang begini. Jadi anak nih para kan sone selesai $6 water. Bebeng kondo hone lainnya off. Nih maten. Hau nih tugas maten itu. Kau harus ada magnet lain-lain tidak tahu. Terus kebetulan kamu sambil gua tahan. Jadi dah kalau masih han. Kau tahu han lagi. Han pedaço kirawang, pon. Também nem makan ensina tu sai los lainnya. Jadi quando kita nih dari tamau 35 baleten, né, penyakit juga começa a yoyoin. Depois quando kita cuidado, maka iya, tadi né, kalau makan pedaço moras mayoyoin, pois sudah kolesterol tan, ya, sanede, tahu masin, au beben, quando halo modo, halo modo, masin mos sempre lato, mana kabin protes, masin lato. Musik kan makan tuh tambah artinya emang saya dari kecil. Kan yang lain, hau nikah dewasa, maybe tambah memang hau muka, tambah dapur kalau hau lakuin, sambil rapi hau hantar bahan tambah maybe tambah
hau maksai hanesan tulang punggung keluarga. Jadi hau cari nafkah durante masih joven, hau si dari 20, hau lahelau na ho nang anak ya sebenarnya hau hela ho hanya family hau ni nang rasik pulang tolde hotu tia langsung hela ketak nebe hai dari 20 hau hela ketak kona tambah hau ni sila si hanya family hakiaknya tentang hau mak jadi tulang punggung, jadi hau servisu buka osan sustenta familia ke sekolah udah hau hen agora hau right ya hen sekitar 40 menit sana terus mak hau mai hata mai ha forno ini ayam hone plastik botnya larang larang ne mana nyali rase ne $1 88 pound sterling buatan sana ne pas halop sup kalau mana sup ne modone do kabuat modone kuang kabuat hau ne hati mor lai kana minen tolu de kan lapsi pabat ne mana bayam harus ada pues tahu itu ne ini tomat sana ne buah ne 1 pound sampai jadi siapa nak sendiri pues ho pipino selesai ini harus preparar supnya sup ayam ne taruh mau masak neonan neohin hau baso sahut semua hau nelis lemak neonan pahur tahu minit lah sana deh bicara tentang relasi antara manusia kayak keempat sampai yang ke-10 yaitu berbicara tentang relasi manusia dan ini yang dikatakan Yesus ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Jadi ini yang dikatakan Yesus. Kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan kekal sebenarnya tidak ada jalannya. Ya, kamu tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. 10 perintah Allah itu basic, itu fundamental kamu jalankan. Ya, kamu akan mendapatkan kehidupan kekal. Tuh. Começar mak ohin hautuno ne makne minetu mineslada sirane tua kamsena radit makem minasup makne rasuru tambah fating lehan fating atu I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping now. Beita hahuho coração. Den masuno leli. Sarejamo tu di Padre, Filho e Espírito Santo, será Amém. Agradecenai bakaran moris timan idatan, ebe taharai bahame kaben. Agradece bais moris, ba graça e sindiak, ba domin no babot hutu nebe, hame kaben Simona, pusi tabot nyalaran luat, no bensa limang rohania. Agradecemos ba itabot ne domin nebe hamahan no ko bensa ba amin ya umakain, no amin ya luar ne domin. Kumingkalan ko haraikan, amin hasay amin ya harohan baita, amin ya maromat, aman maromat, wan maromat ke Espiritu Santo. Atupun kami kaben deni, atu dari continua na fati nya moris, Espiritu tabot nya plano no hakaran. Iha oportunidade yang mostain, ami husu atu itaharai graça no bensa, ba nia inang haman, ba nia familia tomak, nebe sempre tulung nia, atu siramos setan graça, husi tabot nia bensa limang rohania.
Ami agradecemos baitanai. Tanita harai kona belundiak bania atu halau kenar dihane fatin servisu nia kolega lulu nomos ita harai ona gracias indiak nia basira nunemos basira ne bos tulung atu baoin sira bel hetana fatin gracias indiak nia husi ita ne lalan luar musira bel halau na fatin sirne kenar tuiritan hakara nain harai ben sabai hane bemak preparaona tulung atu aihan sirane bel foi sindiak Miami no força bamne isina tu halau ne kmar tuirtan hakarak amini harohan ami hasai baita bot nain Deus e amina Jesus Cristo hamutu ko Espiritu Santo amen ami aman i halalehan tulune mat petanaran haloitan yarenu to Miami harai tulungai mat tuirtan hakarak ki harai nugari halalehan ohine harai kehan lor ni Miami harai berdua mem salah nudaran ko berdua bem halawatami abela misi kami menubatkan tersang lai bihasani sebuah taat amin Ave Maria graça barakliu tabot maroma ko tabot dia kriu fetot hot tabot nyawan sus dia kriu Santa Maria maroma kina haroha bali maroma tamba betene sala horas ne be amia tabesi katumate amin gloria ba Padre ba Filho no ba Espírito Santo dar o coração tinanga tina na fatin amin Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, será a minha salvação. Maria sarani sirene tulun, harohan mayan. O di Padre, Pai, Filho e Espírito Santo, seminaram. Amen. Kita sono lilin. Sono lilin. Ya, serta mulia, serta mulia. Kuenya, Oke. Kamu udah luri na. Malam. Kalah ya lah, kalah. Sahabatnya dan malam. Itali ni tabu jali. Itali ni tabu jali tak ina lah. Nan lang tayo mo. Para tinggal. Nah ini tadi foto. Oke. Cheers. Tolu. Ini kalau mau lu. Super. Ini nah. Oke. Satu napas. Satu napas. Ya lah satu napas ini nah aku saya. Mau macam ini lu. Oh, lah. Italia, Ada ini lu. Anak, padahal itu masalah sampai pakai kafe. Wala ya. Oh ini, jangan. Biar mau tahu.
sebenarnya salah saya malah semacam kayak birokrasi dan hanya koordinasi. Kalau saya ini harapan. Karena itu marah. Karena yang tahu dia tahu. Aja berapa? Tadi pun naik jalan tu. Naik saya tahu bela. Ya soalnya jadi pun apa belum. Banyak komen ada lagi. Sudah gua anak saya aja naik kali-kali. Karena itu tambah marah saya. Iya. Coba ada yang marah. Kadang ada bagi kegiatan sekali ini Mario, ada. Dia sudah main. Awal kau ber, dia sudah main lagi. Oh, mana kak? Bundia. dan kalau apa udah nanti pakai itu pas. Ami hang kanan, ini masih sudah lihat. Sampai ini kalau ada ini. Lah, Makanya lalu, pasang mereka kan komen ada pasang komen kok. Terusnya pas 10 tahun yang lain aku pakai. Come back to me.
Ya, Bun Dia, Deo. Bun Dia, sering mas. Tinggal. Tapi nggak tahu kalau apa yang dia lupa. Oh, iya. Ada dalam masyarakat kecil, jadi harus itu apa? Kalau sampai mas tua tuh, harus ada Arab kalau kita memang harus tua, pasti banyak. Kita Arab kalau dia nanti lah. Besok tadi dulu lah, itu berarti apa? Ini aja tadi mau setelah gua tuh biar aku kembali. Besok tadi ya, Manola. Mas, mana ada buku preman? Usir aja. Obrigada. Komplimenti sekali. Nah, mana sana? Buat tidak barata hampir dia benda sentimorasi. Angkat tangan kita lo yang kasih slow, kali lain slow. Angkat tangan naik, naik, yang penting kita happy. Daripada begitu, mending angkat tangan kita lo yang kita happy. Mending angkat tangan kita goyang kasih slow. Ayo ayo slow. Angkat tangan naik, naik. Yang penting kita. Daripada begitu, mending angkat tangan kita goyang kasih slow. Ayo ayo slow. Angkat tangan naik, naik. Yang penting kita happy. Daripada Deja mio sea maluco. Sea bene pensare bene, a tu buca dove sei, a mio. Danza o macetero trabajar y ahora no vencerlo a lo mejor aunque amores no matar cobardia
Ini meneruan ya lagu mapas. Aku buka dobel selu adoni Moris, toma kau, coba dia. Memang lagu ni Jekwa. Ano ba ni lagu? Tapi itu mama. Kayaknya memes. Kayaknya memes. Apa naulan nih? Naulan nih. Iya. Apa naulan nih? Apa suara dua nih wane memes? Cuman apa kon ini lah? Nalikatlah Hanoi, bebek mayang. Oh taulah rambahan, rambahan yang orang dobel selu adoria. Aulia Moris, toma kau, coba dia. Aulia larang nak malu. Aulia larang nak solo bebe. Lorong lari kapai laiba, galane nadu bebe. Takara dego ya udah sorry. Lorong lari kapai laiba, galane nadu bebe. Takara dego ya udah sorry. Masihkah kau ingat waktu di desa bercadar bersama di samping gereja? Apa ya? Kala itu kita masih remaja yang penuh hati yang bercerita. Di mana kini kau berada? Tak tahu di mana ribanya yang tak terlupakan. Kalau saja di gereja tua, waktu itu hujan rintik-rintik, kita bertemu di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat, kenangan itu selalu ku ingat. Pai Lopez. Sakit di hatiku bukan karena cemburu,
sakiti hati karena ganti. Sia-sia sudah diriku menanti di sini. Aku merah di denganku, pecah sudah dan membasahi bajuku. Inikah ibarat dirimu telah diambil orang. Keping-keping hancur cintaku, pijamkan kakiku terasa hampa. Kemana lagi harus melangkah, oh sayang. Bagaikan layang-layang putus berangan, tertiup angin yang kencang, dadaku di mana? Pak ini, Ori Akela tuh.